Ua wharereiro atu o Hiti FM ia Mano Salmon e o tini bono ta tatou no te i oroa no te tatau. Mea maoro orua i roto i te parau no te tatau. Mea moro ia tēnei, te arera hoi e piti ahurumateiti ia. Te uru no orua i roto i te i e whaanhora me te mera te i mohipa ua horohia mai i tō tātou mo tupuna. Ua horohia mai tō tātou tupuna, trai o te whā, a tape anō pe te i reini, ia here tātou pōro i mua, ia tāho e tātou. Ai tā tara no tu ia. Ia mana ono e, parau no te tatau. Trao ia tāna protoa o euru toho, wa ua ro mātou te imana no tātupura te e whanora, no tamono tō pe tō mātou tō tātou tupuna, no te mea nā rātou tēnā upa, e tēno atu ni a tātou ra. Te ria ia wa ua me te e pauro mana e harino i mua no horo au pe tēnā hirua tō tātou e amete i tātou pōro i roto tēnā upa. E pia tōra te taia mō manhini atoa, no raparo mai, au te aroa, o te hare atoa mai rutu i te whaaranga. Me papu, no Aotearoa mai, no te whenua Marite mai, no te whenua Wharani mai, no te whenua Kanada. I te hera mea anana te rato i roto atu ai te parau no te tatau. Anana te ato hoi. Te poro i ana orua i tō tātou hui tere mate te mera. No te mea e tupu te whanhora ai te troa a hope tama. Ini tere rau pai aho e turumhana. Ai tai ia, mea hari mai. Hari mai ma te tei, ahi mai pātia. Trano tuai.